uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu wabathethu, kuke phambi kwakho Shambo ingcwele. Jehova umhle, ngicela uxolo nalapho Nkosi inkulumo yakho ekade ngidlulisa kubantwana bakho umthandazo weSabatha, ngiyiphuthumile ngokushesha, ngibona izulu Jehova umhle. Bengizwa Nkosi nabantwana bakho ukuthi emva bayasala noma sihlabelela, kodwa-ke ngenxa yokubuka imvula nesikhathi ngibona ukuthi hayi mangidlulisile ngumyalezo, kodwa ngenxa yothando obathanda ngalo nawe nginesicelo sokuthi Nkosi yezulu umhlaba ungamlahli. Ngiyakhuleka-ke Nkosi yamakhosi, Jehova umuhle, ukuthi uthume ingilosi zakho zizongigunga Nkosi, zingibheke Nkosi, zingigade kube yizona ezongipha ukuthi kuphi othanda ngikudlulise kwihamente yonke ingcwele. Ngibingelela amakhosi oNdlunkulu basezulwini noNdlunkulu bezizwe zamakhosi, abefundisi, abagcotshwa bonke ngegaba zabo nehamente yonke ingcwele yasezulwini, ngegama leNkosi yethu uNyasa. Amen. Ngiyakhuleka-ke ngimema okhokho bami onjini nomsebenzi nobaba omshefana ukuthi bangibuke, ngathi kuguqa kwami lapha Nkosi yezulu umhlaba sebekhishwe ezulwini. Mema nabefundisi bezwe lakithi obathuma Jehova baguqe kule ndawo ukuthi bangibheke bangithande. Bangipho kufanele celeke kudlula ku-147 mhlambe 1 verse. Yizwile izulu, ile zulu ngithanda lapho ithi khona wozani
badingi wozanini beswili Nkosi yezomhlaba njengoba silapha siqhubeka uthando siphuma amazwe ngamazwe Jehova kodwa akuzange kufike ngishayela ibhasi akuzange kufike ngishayela ikhumbi efikile ifike ngokulandwe yilaba bebedinga ukuyigibela benenkethe yabo ngoba beletha uthando kuwe sizobonga Nkosi nonyaka njengoba isho ushilo Jehova wathi uzodinga umphefumulo silethe imphefumulo yethu ukuthi ngosuku lokuphela ingadingi ngoba khona amaNazaretha lapho kuzokhona khona inyama nomphefumulo le nyama esithwele size lapha kufuna ukuthi nathi siyiqelele ukuthi sithwale isize endaweni ezinhle nezilungile nezifanele Jehova amen ngoba siyenza hayi sangabashiya manje kuthi umkhipha abantu bonke jubeseke phezulu kukhona umuntu ekanyomthandi ungamthandi kakhulu athi abingelela umuntu uzigumele nje uthule ungambheki ongathi beqhamuka lapha ungene phansi kwedokodo kodwa uzofika umhla uphela uzodinga umphefumulo bese ubuza ukuthi inyama wawungenzani Shojani mbangolozi zakithi uthi wakhuluma unkosikazi unkosikazi wakhula waphatheka umama walelibandla wakhula bathandaza bayibiza inkosi yezomhlaba kodwa ngikhumbuza njena ikhonza zethu bafika bathandaza bambiza uJehova njengoba nami ngingambiza ezweni edlule awusho ngcwele uNkulunkulu impela ya sisayona imilomo yokubonga futhi silele nenhliziyo zokubonga mhlawumbe imilomo ikhona siyakwazi ukubabaza njengoba ngibabaza kodwa inhliziyo yaziwa ukuphela njengoba eshilo uJeremiya wathi inhliziyo iyakhohlisa yonakele kakhulu uthi mina Jehova ngihlola inhliziyo nawe Nkosi yezomhlaba ohlola inhliziyo zethu njengoba silapha manje kodwa ngixoxa ukuthi babonile abafowethu nodadewethu bengena belandelana bezofuna izwi lakho shambonjwa njengoba ngukela nje kungakho ngicela ukuthi uthume ingilosi kube izona ezongena ukuthi ngithini kubantu abangaka ebeze kuwe wedwa utheke khange asibothi masibabaza sithi uNkulunkulu bese sisho ukuthi uNkulunkulu ngane bangasala abantu bethi amaNazaretha afanele usho ngoNkulunkulu singazi ukuthi kwenzekeni ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba kuwe omaphezu kwami inkomo engithanda ngohlobo isimanga ekhaya ifuna ukuthi ngezi kuJanuwari angisayikhulume uhambo lokuhamba phansi ngafika lapho ngaze sisula ngathi hayi sekwethumela kuJehova obaba abefundisi bangibika kodwa uNkulunkulu njengoba ngisho ngibaxoxela abezwile kuthiwa abeze kuwe uNkulunkulu ngaphezu kwazo zonke izinto ekhona ngase ngikhala ngasathi ushembe nyazwezulu njengoba ngisho ngase ngisho komuntu osephupheni kodwa ngiyophiphile imephezu kwami ngamaNazaretha wami
ithulithethu kodwa libanga uphondo ithi mayithi ngihlanga lolu ngilele ngibheke phezulu lolu ngibheke mina ithi ngihlanga lolu ufike lumbe phansi ithi ngihlanga lolu lumbe phansi ithi ngihlanga lolu lumbe phansi amafisa sabele thina singambona phambi kwethu nokungena nemoto ukuyena nabahlali imoto ngacelela nkosezi nomhla ukuthi abasezindleleni kuwe ube wena oshayela imoto beza ngaso usimemile nathi Nkosi nabo bamele kamemeza kinomfana omncanyana nje wakamakhelwane wabathengula wakilitima lomfanyana umenomelosi uthi lo mfana nanga esilimuzele lapha simenze njani mangithi ngechamothi ngiyabheka uzele duze kwesimo yomuntu noma ngeke makhelwane omkhulu kodwa makhelwane manje asukuma umvevelo uthi udabhaya uwe besihle duze kwakhona ngiyabona ukuthi mayeke wadabhaya wayinsimini sabene siphelele nomakhelwane ngoba ayizuma phela uzofika idle udla umbili nale ndawo incane nje kanti phela abelwe sifana namhlanje manje uselivaye iningi akuzona zakithi kuphela uma singabele sigwetshwa la ngoba kwenzela lenkomo sizoxabana nomakhelwane hayi ngihamba ngayikhaya ngabuya ngahamba nazo inkomo ezosaluloswa yimini ngathi ngisalana nomfana omncanyana wakamakhelwane ngasalana naye la kanti ushengumabela kona ukuthi akahlale nami kodwa kwenzeka uManazaretha ungazi ukuthi lenzeka kanjani enyenze nje sengathi iyujabula noma ikwenama kanti uNkulunkulu yena ubona ngale ayike sexoxa nomfana bele udabha udabhetha lale phansi adlulile kuzongeza letheswa la lithi ngeke ngasetsimini ngathi ngiyashikisa angazange ukuthi kwenzeka kanjani ngathi wasekelele phansi ngibheke phezulu shebo uNkulunkulu phela sengibuka la mehla ngokuba la itheshaphondo luthi emhlabathini ngime phakathi kwesibongo sayo wangena kwasenganeni yagijima ingane yezingane mayisixoxa mina ngayiboni sokuxoxa yona yafike yahamba yangakulona inkonyane yajika inkomo ithi sukela yona ingane yasibaleka ingane ngathola ukuvuka ngathi ngiyavuka kusavukeki hawo sengivukile bambeke dolwe bambeke nxabato hayi ngazana kwazi bavukeka kodwa ngivuka nje umlenze sokwanebe kodwa ngibaba zishebe konzeze kakhulukazi kunina engene nitshenwa ukuthi ushebe uNkulunkulu ngani ngiyaqoqa ukuthi uNkulunkulu ngani amen ngayikhaya ayingeza ukuthi akuya ngabuya sahlala naye nomfanyana kade ngimshiye sahlala kodwa la ngifike ngiyabonga Jehova oyingcwele ngoba sayikhatha kwazi kwafika umfana wami omdala ngambona edlula ngemoto ethi ngase lo mfana sengimkhulule ngathi agodwe kwamakhaza ngathi ngibona wesekhamba naye eseyixoxa indaba hey uNkulunkulu ungalukadi inkomo kodwa sokuthi imbulale kukhona indaba ke lo mfana ayixoxayo ingane nje ilabona yes ukhokhe indaba ke bese ngihleka kodwa yile bengashiki athi imina bese uthi ke emlindweni bese ngixoxa ukuthi kwenzekeni kumkhulu umlando wonke kuyokhishwa yini belolandela mina ni
bese ngihleka ke mina kodwa yena bengahleki ubona lento ayishoyo usho sengathi umuntu omdala hayi khona ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba ngiyezwa nabashoyo bathi ngihamba nje bathi awuhamba nganga kanti mina ngiphume ekhaya inovalo ukuthi angabe kuzokwenzekani endlebeni kodwa endlebeni kodwa kanti uNkulunkulu impela ezulwini ila koma Ingakutholi lokumnandi okungaka ekade sithola kuthanda asibuyele encwadini kaMateyu 5:14 Wesizwa umvangelo wezolakithi ithi uNkosikazi njengoba ngithi ngithanda lethi wozanini badingi wozanini beswele ngoba uzodinga umphefumulo ikhuluma ngomama ithi lo mama wayesonta kumnandi kodwa wahamba kwakhona isikhathi lapho kushaya isabatha angeze sabatheni kushaya isabatha angeze sabatheni kanti lo mama ubizwa umngane wakhe ongezwini Nazaretha ngoba nabo umngane uyahlupha uthi mayiphuma ehamba ethi esabatheni akhamba umngane wakhe athi wemngane wami uzuthi ushoniwe lasibani anganudumaza umngane wakhe ngoba ngiyaqala lapho emunweni nasekhandaneni nizwana ngabe nisabonakala noma seniphosana endaweni engalungile kodwa yena wengamphosa endaweni engalungile uyena wayiphonsa ngoba wesekathanda umngane wakhe ngaphezulu kokuyisabatheni funda ma nina ni ukhanya wezwe yithi labo maNazaretha nina ni ukhanya wezwe thina sikukhanya wezwe ni umuzo wakhiwe entabeni ongesitheke umuzo wakhiwe entabeni ongeke kuzusitheke asokhelwe isibani sibekwe phansi kwesitsha siyaye sifakwe othini sibakhanyisele bonke abasendlini njalo ukhanya wenu phambi kwabantu amen njalo
njalo akukhanye ukukhanya kwethu phambi kwabantu. uJehova usikhanyisile isibani sahamba indlela yonke sisebuteni bamaNazaretha sasizofika phezu kwale ntaba. Mase sifikile phezu kwale ntaba uJehova wethu omhle uyasibabaza uyasinqoma uthi hawu maNazaretha lapho kade nihamba khona abantu banibabaza bathi nihambe kahle. Ngoba sekukhanya kwethu unyaka uyaqala kaMaNazaretha sengathi lokhu kubabaza kaJehova esinqoma ukuthi senze kahle sengathi nganamathela kithi kuze kuyophela unyaka. Amen. Kube impilo yethu esiphilayo ukubatshazwa ngokuthi senze izinto ezinhle. Siphiwe nangonyaka odlule. Sibingelele intaba. Wasiphi isibusiso uJehova ukwafanele sigoduke naso sonke angazi noma sagoduka yini. Esikele nsizwa yahamba umvangeli wahamba lo mama kwahamba isikhathi agcine ngasezi esabatheni azabe mathathu azabe mane agcine ngasezi kuthi mhla engambizanga umngane wakhe ebese fika lo mama afike esabatheni kuthi wahamba wagula. Ngiyakhumbuza njalo zamuji inhlungu zahamba naye bethandaza bebika Jehova bethandaza bebika Jehova uzahamba inhlungu uthi wathi kujika ukufa esekubhaxo esencane uthi sasithi masingena sihlangane nelwane. Kodwa ngifisa ukuthi sengathi ngenzeka ngakini nawe ufisa ukuthi ngenzeke kuwe. Uthi kwase kuphenduka ukufa sokubona ngathi hayi lo mama usengakaba emehlweni uthi kwase kuphenduka ukufa kujika kuba manje ukuthi ahambe emhlabeni kuthi nguwe kuthi uhambe emhlabeni khanyisa ikhandlela kuthi mana avuka umama akhweshele. Aphila umama shonilanga aphila umama kuphela isonto uhambe kufa aphinda ahambe emhlabeni uzodinga. Kodwa ngifuna kule ndawo ethi uthi uJehova wethu uzodinga umphefumulo. Kwaba kona kufa osokukhona ngelinye ilanga uthi bafika abantu bakhe bathi Mshumayeli sicela usiphelezele usise enkosini siyobika lolu hlobo lwesifo uthi uma uyahamba emhlabeni kodwa uyavuka. Uthi sahamba sathi masifika enkosini yazomhlaba yafika yathi inkosi hambani nimtshele ukuthi inhlambuluko ikuye ngoba manje ngibheka lesandleni sonke sifika esandleni sikahlambe khonza izinto sizodlula onyazini. Akasekho emhlabeni lo mama kodwa inhlambuluko ikuye ukuthi ungani esaphila. Uthi sathi masifika kumama uthi sasesimxoxela ukuthi kwakusho nje uthi wathi kumama wathi hawo sondela Mshumayeli sondela abantu uthi basebesondela uthi sasondela uthi njengoba uthi Mshumayeli wayese uMshumayeli ngaleso sikhathi indaba oyixoxe semvangeli. Uthi lo mama waseyilanda njengoba kade ngilanda ukuthi wayibiza umngane wakhe athi wemngane wami uzithi ushonela kaSibanibani bese naye esabatheni afike ngelinye ilanga athi uzile ukuthi uyashadela umntwana kaSibanibani ngingaye esabatheni uthi uzile ukuthi iyemula intokazi kaSibanibani uthi ngingaye esabatheni ngihambe ngeke lapho uthi ngathi ngelinye ilanga ngibele ngikujombisa ukudla ephekwe ngesabatha nale makwabo emhlophe ngaphakathi intombi emnyama ngaphakathi nabayibambe bayithi ngidlulise ngingayenzi lutho uthi wahamba ngelinye ilanga bathi ukudla ukudla lapha uthi ngezwa ngithanda besele ukudla abantu. Uthi kwathi ngizofika ngangithatha ngibeka phasi namela imipleti ngangidlulisa ngangihlaba ngifaka emlomeni. Uthi bathi mabethayi awugalela uthi ngagalela uthi babethi mabesukuma beyishaya ingoma yakhona ababahlala beyishaya mina ngithothobele bethi nawe shaya kungavumi uthi bathi sekhona indosi enonamgaza yabaleka indosi
Uzadinga. Njengoba ngithi ngangiphasi kwenkomo ngangikhala ngimemeza ushembe ngithi shembe ngiyaphezulu ngangazi ukuthi ushembe uzoba khona kodwa mase ngenza okubi uthi ngezwa ngiyithanda uthi ngayithatha ngayibeka nami emlomeni wami uthi kwafika ukujabula lo ngekubona bekujabula uthi ngangena nami esifaneni sabo uthi njengoba nibuka nje manje ngihambe emhlabeni ngivuka ngihambe emhlabeni uthi yaphuma umphefumulo umele lapha bese umasula lapha bese uphenduka uthi wesidumbu wawungithatha ungangise sabatheni ungisa la thanda khona wena uthi kusasa wena bazokuthatha bakubeke lapha ngenzatsi mina ngizoyapi uzani noma munye noma intombi noma insizwa kodwa liyeza lizofika tsathini umphefumulo ithi inkosi yezulu uthangi ithi isabatha kalephulwa ithi ma uke wephula isabatha ingilosi yahlehla ithi ma uke liphula elandelayo ingilosi yahlehla ithi ma uke wangaya kwelesithathu ingilosi yahamba iyolinde ethempelini ilinda abazakhetha inkosi abasafisa ukuhamba le ndlela ishiye sawedwa ishiya sawedwa ishu lapho ke uyobe sewenza noma yini abathi abasemhlabeni yenze ngoba vele ingilosi ekini kunembeza kayisekho kuwe sabathi into enkulu ikhonza zethu ngiyakhumbuza nje abantwana benkosi siphiwe kuthanda umphako eSokoto kodwa umphako eSokoto nawo ukubabaza isibusiso uJehova sithande ngaso amen kunyakofile ngithandile leyo ndaba kunyakofile siphiwe isibusiso esingumsebenzi 22 Tshaba somthandazo weSabatha verse 22 ezulwini elakuba Oh
22. Lalelani izwi likaJehova. Kusho kithi. Ulalela izwi likaJehova. Kuhle ulalele ulenze. Ungalaleli nje ungenzi. Zinani Sabatha likaJehova. Amen. Ukulalela izwi likaJehova Kuhle ulalele ulenze. kuye kwenye Sengathi ekuseni kade kushiwo. Emini kade kushiwo kuzoshiwo. Ngesabatha ezizoshiwo. Kugcina sengathi siyakhohlwa ukuthi umyalezo kaHlelo. kodwa ngiyakhumbula Ukuthi asiyakhohlwa. Mateo 13:3-8. kwanza zinhle ngikhumbuza isibusiso Esiphiwe. kunyaka ofile sikhuphukile saphezu kwentaba uyafika uJehova uyakhuluma uthi ngokuManazaretha sizothi masifika phesheya Bese ngicela abakhokheli, ngicela abashumayeli, ngicela abavangeli, ngicela abafundisi bangene ngaphakathi ke sithi ukubamba umhlangano. ngakhumbuza vele phela masama kontenze Ngizokhona incwadi esho njalo. kuthi Benze ngizolo kufuna sikhohle. Kodwa ayisho uJehova. mase sifika ngaphakathi uJehova ukhuluma ngomsebenzi okufanele siwenze wokuthi kufanele kube namatende agcinekwayo kusuke komisi kuhamba njalo noma sinethwe imvula noma siswa ilanga abantu bakhe bangene phakathi ukhuluma ngeministry wasasinika umsebenzi ukuthi ngabahamba nje abashumayeli abafike njalo ngenyanga bashayisa uthando bantwana bakaNkulunkulu kanye ngenyanga bashayisa uthando athathe lo msebenzi otholakele awufake ebhenki lapha eFNB abuye nesibusiso azonika abantwana bonyasi ukuze iministry esifiso nesprofeto sikaJehova nyanga yezulu ukuthi athele baManazaretha ufuna kube iministry Mhlawumbe ungaphumelelanga lo nyaka. 33 sasa sikojuka sesiphethe iakhawunti sonke ukuthi umshumayeli uzoshayisa uthando othandayo adlule eFNB afika afake athole isibusiso agodwe nawo afake lokho akufakile anakho kodwa seyiphelile inyanga eziwu9 sinike lo msebenzi emzini waseJudiya uthi uJehova ekhuluma ngayo iministry usethi ngelekelele Mina ngashawuva lomazwe notwezanya. Akusophela inyanga eziwu9 phela ngiyamanye nazo uJanuwari. ngelekelele phela bongenani namhlanje masigojuka ngoba kwesinye isikhathi mhlawumbe uJehova uyafisa ukuthi abakhamba karayithi Nakaleti kube khamba. Kodwa ngenxa yokuthi uJehova sakwazi ukusicela ukuthi awunilekelele kuphela. bongenani Masigojuka uthi umkhokheli wengcwele umemeza ethempelini uthi uyangena u14 ngwelanga elithile bese wakhema okay abantwana bazongena nabo ka14 obagadile uthi lalelani nibothima sivula u14 ngomhla ka13 niphathe uthando lweministry sishaye lona bese kuthi ngakusasa ngoba sobe sesuvala u14 bese sishaya umsebenzi waShembe amagula 26 manje njoba ku26 nathi asishintsheni kabusha amen
bokunani uthi mawusufika senushayile uthi mawufika ethempelini ngesabatha ukhomba umshumayeli ngesaka elishaya umama uguqe umshumayeli uthi umshumayeli naku thina umsebenzi weministry esushayile 14 nawe ubona wenze njani uhambe uyofaka ebhenki umshumane kade shawa uvalo ngoba uthi mase ibizile imnikelo kwesinye isikhathi ebese saba uthi awuthando khona into njalo basazoyithatha khona bashumayela abantu mabevalekile bacama ukuthi nathi sivalekile basitama ngeathi umshumayeli sikhonza unyazi athi ngoba uvalekile bese ethi abantwana benkosi bazoyasho kamnandi abantwana benkosi bazoyithatha phi imali oyibo sinikwa uyi ususizileka mkhokheli umshumayeli wamnika isibindi sokuthi kanti mayeguqa ecela umsebenzi weministry nizokhipha usumkhomba ngesaka usiyasuka umshumayeli usekhululekile useceleni kaSuthini uthi nakunina bomama osafuna ukudlulisa ngaphi bongenani mvangeli mfundisi uthi mawuhamba uphume ekhaya uthi ngizoqala ethempelini elithile eminingi welithile uthathe u50 rand uthathe 100 rand ufake ekhukhweni uthi mawufika uguqele bangiguqile bese ubuza uthi mshumayeli manazaletha nyangena nje kwiministry uzobabona ubhekile kanje ubone omama bethatha isefu beseke emabeleni ubone obaba bethatha isefu beseke ezibeleni bese mwana mathela udlula qhubeka nenkonzo uyodla uvala khona inkonzo bese uthi inkonzo ezinhle mshumayeli hlala lapha sishaqala lona ministry ukhipha ususela lwakho noma 100 wango uguqa umshumayeli noma umungezela umshumayeli ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi mina ngikhuluma uguqa umshumayeli nje mhlawumbe akakufanele noma mina ungifanele wena kufanele ubambe ungakhokobisi ubambe ubhekise phezulu abantu babone ukuthi hawu nangu umfundisi nangu umvangeli eyoshaya ushaye bese uhlehla bese uzozana abantwana benkosi kuhlabelela wena mawuhlabelela usukumuza ungashe ubonakala ukuthi ukhuluma into emnandi uthi siphiwe uJehova bese kubonakala ukuthi hayi lo nyaka mhlambe sizothi sifika ngoba sizobe sishela ezulwini ukuthi sithi masifika kuJuly ababazi uJehova athi ngiyabona abantwana benkosi umsebenzi kahamba noma ungafiki egcineni lapho ufisa khona nalapho bafisa khona uJehova inyanga yezulu kodwa uyahamba manje umsebenzi ashintshe ukuthi ngelekelele ngempela ngeke mkhokheli mawungenelela izwi ngoba njoba sabizwa uJehova wathi umkhokheli umshumayeli umvangeli umfundisi kushuthi sonke singene kulo msebenzi akekho ozothi akunikele umsebenzi wabashumayeli pho sasibizelwana uma seyishayiwe leshayiwe bese uyishiya kuyo umshumayeli ukuze phela ngashiya ukuthi umfundisi akayiphathi imali vele uyiphathi ukukhuzelile kodwa ukuthi umsebenzi awuhambe umsebenzi kaHlembe uzothi umshumayeli mayiseguqa sekudlulile ungashaba uvalo umfundisi ukuthi hawu mangicela umnikelo inyawo zami zizoncipha namanje ngiphile wamukela isibusiso ngangavuleka nomfana omncane isango ngisasebenza ungivulele isango umgaqo ubiyelwe kunesikole ngale esiqhingini wangivulela ngase ngidonsa u5 rand ngawubamba manje wathi isango kwezalimo ngithi noma uzofana ngonke ngithi mama ngiveza u5 rand ewindini ngithi uthanda lo 5 rand nesibusiso washehlisa isandla wathi ngithanda isibusiso singashoyela
uma inqiphile inyawo wena uzokucamanga ukuthi inqiphile mvangeli wena uzocamanga ukuthi inqiphile mfundisi vele mhlambe bebezokunikeza ngaphasi kwalesi kodwa ngenxa yonyazi bezosebefutheka nomshumayeli wayishintsha inkulumo ahlale ekhuluma ukuthi hayi asifele umfundisi inyawo namhlanje uthi akasibonge umfundisi efika wasifaka ezulwini ngoba umjumani ujabulele ufike waqeda uvalo wamkhuthaza umfundisi usethola indlela yokuma ngawe ukuthi nabone ukuthi ngisho abafundisi bayishaya ngisho umfundisi uyayishaya mhlawumbe bekuphele nokuthi makuhlangene hayi bayeka abafundisi nathi zishayele kuthi uyaphela nyonyaka nathi siyababa siyabatshaza naye ingane kuthi abafundisi wena ngokubatshaza ukuthi umfundisi umfundisi siyasazi ukuthi inyawo sizithatha nawe ingxenye yokubatshazwa ekunciphiseni umsebenzi kaNkulunkulu ezulwini la kubaba awuthi uthi umshumayeli bala abala umshumayeli uma ubona ukuthi ishota ngozukwa noma ngothulande ukuthi ibi-1000 ukhiphe uthulande ufake ibi-1000 bese uhambisa kusasa ebhenki umshumayeli ngiyokuya kalelelanga ngifuna kusuka namhlanje amandisithi ungikhathela yona ngwabona udlulele phambili kwenye ithempeli nakhona kufike benjalo mkhokhelo ingcwele ngeke ukuthi makushaya uJuni bese betha abantwana benkosi bowubhizi mshumayeli mkhokheli ushayisa uthando lweminisiti ngeke sekunika iphalishi okunaloko kade bekunika u-3000 buthola sekunika u5 ngoba bapephushwa ingilosi yothando lweminisiti onyazi lwezulu amen. Hayi bantwana benkosi ushamba nyazi lezolo hayi yabona mongena emhleni ayokwanikoda hayi make kwaqhubeka nomsebenzi kwathiwa nabo funda baba washumayela kubo okuningi ngemfanekiso wathi Bekani waphuma umhlonyeli waya uyohlonyela waphethe imbewu ehlonyeleni kwakhe enye imbewu yawa endleleni zafika inyoni zayixosha enye yawa ogedleni ingenomhlabathi omningi yamila masinyane ngoba ingenomhlabathi omningi kepha sekuphumile ilanga yahwamuka yabuna ingenampande enye yawa emeveni ameva
verse 8. Kepha enye yawa emhlabathini olungileyo yathela ukudla, enye ngekhulu, enye ngama60, enye ngama30. Amen. Kuphuma umhlwanyeli uyahlwanyela njoba nathi sila ikhonsezinhle simbewu, kodwa la ngifuna khona ngifuna ukuthi ubuza wena ukuthi wena uyimbewu enjani. umile ogedleni, umile endleleni, noma umile emhlabathini olungile, Uyimbewu enjani. Yiloyo azibuza yena ukuthi yena uyimbewu enjani njengoba sihlwanyeliwe silapha emhlabeni silandela unyaka. Abantwana basezulwini uNkulunkulu akasithanda. Izibusiso sinamathelile sengathi singagoduka nazo. Ayikhiphi inhloko zinamathele kithi. Singashintshi unyaka wonke, singashintshi unyaka wonke kube unyaka lo wesibusiso esekuthi nekade zonke omunye amthande. Ngoba njengoba silapha nje kungenzeka ukuthi la nje awuhlambulukile ngisho kumshumayeli ukuthi umshumayeli ukhulume iphutha wathi kumshumayeli hayi u23 noma isesifuko esithize ngisinikele edolobheni kanti ngosikele ekhaya. Ulanje kukhona indaba ongayixoxile nokufanele uyixoxe naye, kodwa uyahamba uJehova uyibiza yonke imisebenzi, uyayibiza imisebenzi, uzoyibiza kuze kufike lapho egcina khona ethi hayi sokugcina lo Asikubuyeni siphinde emva ebuhleni bamaNazaretha. Wena kodwa uyanga. insizwa eyayihamba ivakashela khonelayo yathi mayifike khonelayo yathi makhodwayo sasa ngizofa Iqale esontweni kanti ngekhaya. Ingaseshuli ikhonza zethu. mayivuka kuseni isiphume seyilungisela umakoti wayilungisela zonke izinto yahlambuluka kwakuhle ithi mayisiphume kameleni iphumele dining room, ifike dining room kukhona itafula kukhona indishi eyibhola ebekiwe yasingozwa Ngekhava enhle. ithi mayidlula lensizwa isiyophuma iphosisa Kunjena. ifake ijakethe enamakhukhu khona amajakethe enamakhukhu ngehla nangapha nangenzasi bese imvula lenethi ithathe uphisi ifake ithathe uphisi ifake ithathe uphisi ifake wonke amakhukhu ale ngophisi bese iphuma lensizwa ihamba ihlangana nomakoti walekweqeke ayiphelezele nosibali bahambe ithi mayifike esontweni uyahlabelela umfundisi uthi hawu makholwa asivumele izono uNkulunkulu usebenza sinika yonke imisebenzi singavumile nami njalo Ashabelela umfundisi athi makholwa kulindawo uvumanizwa. Makholwa kulindawo uvumanizwa. akhuma wonke amakholwa abheke phezulu Athi makholwa kulindawo uvumanizwa. asho umfundisi athi sengaze kufike inkonzo yokugcina ningavumile Istabeka lensizwa besisuka ngoba behleli ezitulini ibakhudluze bakhuzwa abantu bayela passage bacama ukuthi uzophuma ngomnyango mhlawumbe yochitha bese kukhuphuka lensizwa ibheke phezulu kumfundisi bahlala qina amakholwa achaza sukume abuke ukuthi hawo uyozala umfundisi mayifika umfundisi afika guqe afake isandla akhiphe afake isandla akhiphe ukhipha isibona umfundisi lapha bayamuka abazalwane behlabelela sebeze balithatha ivesi ngoba yena ngasahlabeleli kanti uvumiswano nje uvumiswano sithandayo nawusekunyamata
uthi makholwane ninavuma zona ithi lensizwa hayi mfundisi kade ngiphuma kweni lami ngithe ngifike kweni lami basebesuka ngathi mase ngiphuma ngase ngibona indishi manje ngikhosinzo awugcwele KFC ngase ngithatha ngifake ekhukhwini njengoba ukhuluma nje uthi awu asivume izono iso lakho ngibona sengathi ngibheka kumina ngibe sathe ngiyaqinisela iso libheka kumina awunawona unembeza kodwa kufika isikhathi sokuthi Jehova wonke umsebenzi ayibize kodwa ungavumi nokugoda Nkosi yezulu nomhlaba shambongcwele ngiyabonga uNkulunkulu wethu nobaba bethu nomkhulu bethu nokhokho bethu ukuthunywa ezulwini ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba noma ngikonga ukuthi mangikhulume kade ungangithumile kona wo wayede umthethelelo wezona nami Nkosi ngisoni sakho cela Jehova umhle uzongithethelele ngiyakhuleka ezulwini khulekela isizwe sakithi kwamthetho emlandweni ngiyengizwe kuthiwa inkosi wathi mawehla ezulwini yayibusa isizwe sakithi nyamakhosi afika ngikuyela kamnandi ngiyacela Jehova ungene kubantwana abasondelene kakhulu nasesikolweni sabathethwa ukuthi basondele enkosini ke bakhuleke ukuthi ngelinye ilanga inkosi ihlala ikhwela ukuthi nathi singabathethwa asihlangane ndawo ke sakhe imbali esizwe kesigiye size kuwe Jehova ungcwele ihamba isikhozi inkosi ithi umuntu uzothola singaki sithi zilishumi bese siqhubeka nathi sabathethwa ngekhale bathethwa ngekhale ngibona amakhosi ekuyamanye ngibona insizwa seziphethe amahawu zithi siyogiya ngeke izibongo zamakhosi asibethe edabula nathi ngekhale ukuthi awu nathi sizwe esikhulu kangaka sabathethwa sesaphelelaphi cela Nkosi yezulu nomhlaba kubantwana basondele enkosini nami Nkosi yezulu nomhlaba ngicela uthando lokuthanda ngiyacela Jehova ungcwele uthathe umsebenzi wasezulwini ngokuyisela ezulwini lapho kade ngithunywe khona ba Nkosi yamakhosi Nkosi yezulu siyabonga amazwi omnandi sophe umfundisi wenkosi Nkosi zimbusise sizobala inkonzo yesabata sekuseni ngesihlabelelo samashumi ayishiyagalolunye 90 sicela umshumayeli cele wasenkanyisweni asole lesihlabelelo Nkosi Mbusisi Nkosi uSuphuma wangcwele